Reka twongeye tubasuhuze inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka twizere ko muri amahoro hirya no hino mu gihe muhere atandukanye mudukurikira muri hari abatwumva muri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko namwe mutwumva muri hanze yacyo. Mwese muri abagaciro kuko mwemeye kubana natwe kuri no muyobo, ariko nanone natwe tubategura ibiganiro byiza birimo n'amakuru agezweho masaha atandukanye y'umunsi, twizera ko bibanyura. Nitwa Ruben Masengesho, mbazaniye amakuru agezweho muri aya masaha. Ndaza kubabwira ko RIB yasubije abaturage telefone zarenga miliyoni 40 y'amafaranga y'u Rwanda zari zibwe, kandi azababwira ko mu karere ka Nyaruguru abagabo bata ingingo zabo bakajya gushaka abagore bakize. Abaganga barenga 70 muri Repubulika Demokarasi ya Kongo banduye Ebola. Naho muri Zimbabwe inteko yongeje Perezida Mnangagwa imyaka yo kuyobora ikuraho amatora ataziguye. Naho kandi muri Uganda General Muhoozi yashimiye ko guverineri mubi muri Ituri yirukanwe. Ibiganiro bya Iran na Amerika byasubitswe ku munota wa nyuma. Izo nizo ngingo tugiye kwakira amakuru yacu, reka mu kanya gato tuze tuyarambura. Reka tuyaturire kuri ngiri vuga yuko RIB yasubije abaturage telefone zarenga miliyoni 40 y'amafaranga y'u Rwanda. Abatunze telefone 140 zari zibwe bazishubijwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nyuma yo kugaruzwa no guta muri yombi bamwe muri aba bari bazibye. Izi telefone zose zifite agaciro ka miliyoni 40. Ni igikorwa cyabaye kwa 19 Kamena 2026 kuri station ya RIB Inyamata ni mu karere ka Bugesera. Mu gikorwa cyo gushakisha izi telefone z'amoko atandukanye, RIB yafasha abantu batatu bakekwaho kugira uruhare mu kuziba, harimo n'umusore w'imyaka 18. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yavuze ko abantu bakwiye gushishoza cyane abagura telefone zakoze kuko hari igihe ziba zibwe. Yakomeje yibutsa abagurisha telefone mu maduka ko nabo bakwiye kugira amakenga ku bantu babagurisha izo telefone. Uyu muyobozi yaburiye abakomeje ibikorwa by'ubujura ko bakwiriye kubireka kubera ko bazakomeza gukurikiranwa ndetse ko bazajya bafatwa uko byagenda kose. Muri iki gikorwa RIB yerekanye abandi bantu 8 bakekwaho ibyaha by'ubwicanyi mu karere ka Bugesera, kandi Dr Murangira Bitsiyeri yavuze ko abo bantu bakoze ibyaha mu ntangiriro za 2026 ndetse ko babikoze biturutse ku mpamvu zitandukanye zirimo amakimbirane yo mu muryango, imitungo, gufuha hagati y'abashakanye ndetse n'ubusinzi. Yagaragaje ko harimo kwihanira aho bafata nk'umuntu wari wibye igitoki cyangwa ikindi kintu ugasanga baramukubise bimuviriyemo urupfu, kandi ngo yaboneyeho gusaba abantu kwirinda kwihanira kuko inzego z'ubuyobozi harizo zibishinzwe. Icyaha cyo kwica giteganywa n'ingingo 166 y'igitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo ugikurikiranwa bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cy'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu kuva kuri miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 2 mu mafaranga y'u Rwanda. Reka dukomeze mu karere ka Nyaruguru tubabwire ko abagabo ngo bati ingo zabo bakajya gushaka ngo abagore bakize. Bamwe mu bagore bo mu karere ka Nyaruguru batangaje ko abagabo babo bata ingo bakajya gushaka abagore bishoboye bitewe n'amakimbirane mu miryango ashingiye ku bukene. Ni byatangajwe na bamwe mu bagore bo mu kagari ka Shororo, akarere ka Nyaruguru kwa 18 Kamena 2026. Aba bagore bavuga ko abagabo babo bategeka guhahira ingo babura amafaranga bagahitamo kubata bagasanga abagore bishoboye. Gusa ku rundi ruhande bamwe mu bagabo bavuga ko bata abagore babo kubera ubusinzi bahoramo. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Dr Murwanashyaka Emmanuel yavuze ko bari gushakira abagore bo muri aka karere ubushobozi bwo kwiteza imbere kugira ngo bibe igisubizo cy'amakimbirane mu miryango ahanini aterwa n'ubukene. Aba bagore bavuga ko abagabo babo babasiga kubera amakimbirane aterwa n'ubusinzi, bituma bashukwa n'abagore bishoboye babashukisha inzoga bikarangira babasanze. Nimunyemere dukomereze hanze y'u Rwanda tubabwire ko abaganga barenga 70 muri Repubulika Demokarasi ya Kongo banduye icyorezo cya Ebola.
Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yatangaje ko abaganga 75 bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze kwandura Ebola kuva icyorezo cyatangira, aho 17 muri bo bamaze kwitaba Imana. Ibi byatangajwe kuwa gatanu n'umuyobozi ushinzwe ubutabazi bw'ibanze muri OMS Marie Roserine Berizare mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye hifashishwa ikoranabuhanga avuye mu burasirazuba bwa Kongo. Yagaragaje ko iki cyorezo cyagize ingaruka zikomeye cyane ku rwego rw'ubuzima, cyane cyane ku baganga kuko benshi banduye mbere y'uko indwara itangazwa ku mugaragaro kwa 15 Gicurasi. Ibi byatumye abakozi benshi bo mu mavuriro bahura n'icyorezo batabizi bitewe n'uko cyari kimaze iminsi mu gihugu bitaramenyekana. Berizare yavuze ko n'ubu hakiri ikibazo cy'ibikoresho byo kwirinda ubwandu birimo udupfukamunwa, uturindantoki n'ibindi bikoresho by'ibanze, bigatuma abakozi bo mu mavuriro bakomeza gukorera mu kaga. Ukurikije imibare ya OMS muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, hari umubare muto w'abaganga ugereranyije n'abaturage, aho bagera ku baganga 11 ku baturage 10,000. Berizari yavuze ko ibihugu nk'Ubushinwa na Uganda byohereje amatsinda y'abaganga kugira ngo afashe guhangana n'iki cyorezo. Iki cyorezo cya Ebola gikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe inzego z'ubuzima zikomeje gushyira imbaraga mu kugikumira no kugabanya ikwirakwira ryacyo. Kugeza ubu mu bice bihana imbibi n'u Rwanda nta Ebola irahabarizwa. Dukomereza muri Zimbabwe tubabwire ko inteko yongeje Perezida Mnangagwa imyaka yo kuyobora ikuraho amatora ataziguye. Inteko ishinga amategeko ya Zimbabwe yatoye itegeko ryemerera Perezida Emmerson Mnangagwa gukomeza kuyobora igihugu kugeza mu 2030 mu gihe byari biteganijwe ko manda ye ya kabiri izarangira mu 2028. Abadepite 200 nibo batoye iri tegeko, bakaba barenga kure 2/3 bisabwa. Itegeko rinakuraho amatora y'umukuru w'igihugu akorwa mu buryo butaziguye, bivuze ko abaturage atari bo bazajya bamutora, ahubwo bikazajya bikorwa n'inteko ishinga amategeko. Mnangagwa yagiye ku butegetsi mu Gushyingo 2017 nyuma y'ihirikwa rya Robert Mugabe wari umaze imyaka 37 ayobora Zimbabwe. Nyuma yo gutorwa mu mutwe w'abadepite, rigomba kunyura muri Sena rikazabona kubahirizwa mu gihugu. Abashyigikira itegeko bo mu ishyaka ZANU-PF riri ku butegetsi bavuga ko iri tegeko rizafasha igihugu kugira ituze rya politike, kugabanya amafaranga ashyirwa mu matora no korohereza ubuyobozi gushyira mu bikorwa gahunda z'iterambere ry'igihe kirekire. Uyu mushinga watangiye kwamaganwa na bamwe mu baturage n'abarwanya urugamba rwo kubohora Zimbabwe, bavuga ko ugamije gufasha Mnangagwa kuguma ku butegetsi. Dukomereze muri Uganda tubwire ko General Muhoozi yashimye ko guverineri mubi wari muri Ituri yirukanwe. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko yishimiye icyemezo Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yafashe cyo kwirukana uwahoze ari guverineri wa Ituri Lieutenant General John Ruboya Nkashama. Tariki ya 5 Kamena 2026 Lieutenant General Ruboya yasimbujwe General Major Kasongo Murumba Batoka Gabi. Leta ya RDC isobanura ko izi mpinduka zabayeho kubera ko zari zikenewe byihuse. General Muhoozi ntiyumvagamo Lieutenant General Ruboya kuko yamushinjaga kubangamira ibikorwa by'ingabo za Uganda byo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa Codeco. Muri Mata 2025 General Muhoozi yanditse ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa busaba leta ya RDC gukura Lieutenant General Ruboya ku mwanya wa guverineri wa Ituri, amugaragaza nk'umuntu mubi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 19 Kamena General Muhoozi yashimiye Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ko yumvise amarira y'abaturage ba Ituri agakuraho guverineri mubi. Lieutenant General Ruboya yari guverineri wa Ituri kuva muri Gicurasi 2021 ubwo iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yashyirwaga mu bihe bidasanzwe bya gisirikare kugira ngo ibikorwa byo guhashya imitwe itwaje intwaro bigende neza. Ni munyemerera y'amakuru yasoreze mu burasirazuba bwo hagati
tubabwire ko ibiganiro bya Iran na Amerika byasubitswe ku munota wa nyuma. Ibiganiro by'ubuhuza byari guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byagombaga kubera mu Busuwisi hagamijwe gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano byasubitswe ku munota wa nyuma. Ibiganiro byari bube kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 Kamena 2026. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubusuwisi yavuze impamvu ibyo biganiro byasubitswe. White House, ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari byatangaje ko Vice Perezida JD Vance n'itsinda bari bujyane Geneve batahagurutse i Washington. Iran nayo yari yavuze ko nta mpamvu y'ibyo biganiro, kandi ku wa gatanu ba Perezida Donald Trump na Masoud Pezeshkian bari basinye amasezerano y'ingingo 14 agamije guhagarika imirwano n'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi. Iyubahirizwa ry'aya masezerano ryatangiye kubahirizwa aho ingabo za Amerika zari zaragose ibyambo bya Iran zatangiye kuvayo kugira ngo amato ave cyangwa yinjire muri Iran. Iran nayo yatangiye kwemera urujya n'uruza rw'amato y'ubucuruzi mu nzira ya Hormuz. Ku rundi ruhande, Israel yo yakomeje ibitero muri Libani ahivuga ko iri gusenya abarwanyi b'umutwe wa Hezbollah. Iran yavugaga ko niba Israel idahagaritse ibyo bitero amasezerano atazashyirwa mu bikorwa. Ni naho dusoje amakuru yaragezweho. Tubashima ko mukomeza kubana natwe. Jye na Ruben Masengesho, mukomeze kugira ibihe byiza.